say Bawumia to me 30% for me am so got you carry. Right, and be trying to cut him. Right, one number. Yani Bawulo no. I'm trying to cut him, not free one. On one see a tiscaso so, or buy no lie. On one see a tiscaso so, or buy no lie. Azankwa, or see a tiscaso. Nana wash our Nana for a money, I dear for. Bro say to about NPP. Minimum said you will never buy here. Is there an economy level? Oh, Kumasi power on Tessu. Who will Kumasi as 7 when you frack on to Kumasi? Cent pa. Central market, cent. Baby, a bassa. And your free such as acquired the tour. Okay, Ghana economy, I say. I dare to be a 2 year. Who could Tessica and then what the code Jasso? I never think over Konya Satum. I may and yes, you can't find to answer. And education quality. Abuma. Mama, Adum. Not on pen and Amania was a barbefa. So when Nima won't quantity, Mother and Bawumia. To me, I'm making the pot. We have done Bawumia to me 30%. Me am so much here, Charlie. What's about me? 30%. 30%. Me am so much here, Charlie. Like you said about never lose a Missy 30% for this year election. About report. Me don't know. Bawumia lose by what's all in about Missy me am so much here, 30% for one year, from warrior. Oriata, Medina, no. What's the process? You're from Oria. Oria. Me wa brusan we ya so. E ma ni do mun me. E ma we di o mun nyina nu me. What's the process? Me say, e ma no, me ma na to nchia. Say Bawumia ti me 30% kwa me am so ko ti atwa. Right, and the process. Be trying to cut him. Yani Bawulo no. I'm trying to cut him, not free one. I'm the one say, yeah, near Brepaya or Tuama, Bawumia. Some may address why you travel everywhere midway. Okay, let me show. They can say, Mother from Baba, and yes, I am. Oh, Mobua will be a bamboo. And near my papa way, a one and a bamboo. But pian one a bamboo. Okay, say you my power. Me kuro ya Mr. Contest. Abono ya fine. E dey antin ma ba mu bu. Mesi wey e firi so a me di wey. Thank you. Oba Pastor Blay. Then Sobahima, o so dey say. Me dey na say abane die. Dr.Bawumia ba ko pe ekome. Onu na me to ma no san say free SHS all the buy no. Ba ma pe na ko wa wie. Na ma tu so akọ onso e be wie. Say so say the control no na eko. NDC for problem pew Bawumia na eko. Na ba tu bu de la diet and che bia no pa wa wie anyumro. Ba ba tu aba na pa. I say. Also na e frose. E from Rashid. This year election December 7th. What about? I'm a trouble pa. Na otu aba abrante youth. I fan of you otu aba there. E dey na wo hwe so pa there to aba. Oh. Me dey NPP for why are there ba me brucha my NDC. Sake of e mo edin youth no so no ha factory so han ka say omo biebie eduma ma boys ni ba hwa kwa no nkroma wa eni ma bebia nke se nkwa penifo no tumi den etu aso na esmia youth no ba wo hwa akroma obi abegu ana nti se ya ade bi kwa na nya mumu ntina abasa enye fort
Tim dem hu ni say NDC na ye say baba no so na ye hu de ko cause Mahama de me gidi so ba baby bi pa NDC Ghana for to man man ba o baby bi asen Dr. Bawumia. Oh mama on say ye ntimi nchire de ba me to me no de NPP de me we so mo ba aba no so like on ba sa ba I no so Fred education no ma won your Fred education bi o. Oh me ko video that's akoya ma akoya was school mo as a free education same as HS kanu boss duane no dan no so father unya your papa ndi ko to duane and school you to ye na enim de ko hu school mo ntina e kasa okay nchia de me de me we say NDC ma ba no so December 7 to the one kasa de ko mo to ma NDC me to ma NDC kra cause me kra number 8 wa na me 12 number 8 na yeah that's the one. Thank you. Open the question for say Very Boga na feel what over. I'm a trouble, I'm a trauma, I'm a trouble. Oh, trouble, I feel when you go in a dog come across a down Morano, a down Sano, a dog from Mutana or 12 hours. That country or cry, why I saw Momo Papano, I have Bruno, then you had your new. We have craft education, mommy, you know, and she for so big. I know, oh, you're so fast. Policy in the Obia, Biname, Obio, because one you be no Punya, and Tabarati, then you are so waka, and you got to boom, double no wa, yeah, I feel much I want touch. Oh, you're a Mahama, one count cry, Gabanoa, Mahama. Gabanoa. All right. Yeah, that's the more we are. Shut up, call. Ima, Blanco. And they are Bamina, it's a woman. Blah. Okay. Yo. I feel Mahama there for. I feel over in India. I'm Ghana for any asante mama to mama era Mahama to mama. Yeah, that's it. Yes, and then I bread. So out yes, and Trama Bomiama. Mama Hama by a system. Okay, that's it. On one see a tiscaso so, or buy a no lie. On one see a tiscaso so, or buy no lie. As Anqua, or see a tiscaso. Zuna, so I know my what is this? The brain, I'm quiet. And it's coming bottom. Okay, Massa, Barbara was on. What sister? How about me? Where's the and this every coach. Okwo no so coach. Ya kwa nim. Okay. Opa banya, oba boa. Oni so de hu babam. Oba school se meye. Oba hospital papa ko. Oba school papa ko. Chivet. Oba ehu ne mabre. Doctor said to me oye. Sabe nti wo di doctor said to beto akofo ko jeta gba kwa na. Dabi. Nti ya kwa nim ya nko ya chi. Okay.
Mahama ka sembi o se aban bia ni wo betimi 4 years I say on my onu aka na sama wie entimi se bi magimi se mo fana sa ba na da bi o se wotimi fanya dia onu so ka 4 years be so what I say me say Mahama ka 4 years but mo so ba mi aso kwan so di 8 years 81 years o de ma no onu so be sa Ghana o se da bi o se wotimi for 4 years o se wotimi for 4 years 4 years se sa ka ya ya ko ya ni let us put e de bi anyale yale ogana anyale yale ah de bi anyale ya ko tada ya ko tada possible Kufuado ayama mo papa obu ye litia ya ko ya nim ya waso hey mema magu miensa nana wa show mame nana mo pi Adiafo emani adiafo. Okay, right. I was like I said Kumasi Adum dey way. Aha, na ejina im. Me ba cho, I dey afi what over. Eh, me to aba papa. Na o to ma han. Me to ama Bawumia. Adi entia me to aba ne so me kura dey paka. Me Seko. Ni chia ka sika akoto me kwa akoto. Me ni me kuru na me ma. Di entia me to aba ne say. Na nado adaroma. Me memi enu. Wo ma wie ayi access free. Na timi di sika no. Apa kwa shaba kwa mani university. Di event. Ana me to aba. Di event na me. Bien, aba ya. Yes, no, amana ka dompe no yenya no mane makokwa ho na na ye dompe no akokwa ho a tienti ani ya mama sana kwa dompe no ansa kwa kakra na ka ho ba kwa ye mane kwa mane ma oh ya rita no oh kwada abani ya Afembato. Ela say anya free SHS kwa de to aba. Okay. Ghana economy na say. Ade chi bia ye to niam. Ukuta sika ene wo de kodwa so. Ade ba chi wo ba koni asatum. Ama ye nya sika fanto yense. Anya education kwa de ya de ebuman. Ya dima sema confirm. De sika sema say. Ukoto ade ne body. Ukoto ma wutimi to ade. Ni nyina ne de hwe. Akoto aba. Education kwa. Media say. Thank you. Yo, I'm saying I guess Adum and a summary and also I get channel. I'm for about a bit. I can always say, aha, Eddie, Ayezu. I didn't tell you, economy way. America carry me got to ACC, I got 2,000. At the end, I got 50 and then 300 Ghana. What I say, more money yet, dollar yet. They say a dollar. Ya ho kire enti se pa se we ya Ghana ni a wutu on ban we mu ni a ho kire we na se wutimi nya kokuduro se to aba ma NPP minim se de oni pa ba tie isi ahwe economy le we o Kumasi pa bonte so wo wura Kumasi asabe wani afra kwa no so du Kumasi cent pa udu central market ya cent ba bia basa ayezu papa Party papa sa wutu abama Bawumia watu amana na adu e ko mra ko to abama Bawumia wo di amana na so amana bi Ghana for sanya na adu na wutu amana adan wa nya ya ma party for na ankopre na wo so Bawumia just no no ne na adu ya pe en ka adu tire ko anka so obi ankopre na ala mo ankobi no wa ka sa Bawumia economy way any one na ka say it is start to come there it is cash one as it is cash. Okay. Was it is cash so come there. Oh, okay. What do you say? Na fear oja o no mase. About already enyama come. Na the one say ya na aban a o twem ko John Dramani ya no wo say o mai mu ayetin. Na me bisa say Tama na ono ne tam osi na F no. Sa tam na F no. Ne teachers and nursing training allowance yentua. Na free teachers bia ni ho. Won ya meeting. Tam ono no si F no. Yes, ni amo mo 3 months pay.
ono no say efo on ya mete ene ye mu ode no teacher nursing training allowance ye tua free SHS for free SHS on ya mete obi se na kuna no want to be tua no obi o se emu aye din na wo tua no why na abo no modern NDC fo ni ade papa bia de magana fo wo mo bai so mba be sisi no mo wie no mo kuyen enu ti no mo nam azanti no nam ha se ye de o ayi okuja to abro akwa oko ayi voter e wo ka te voter fo se wo mo mani nyina nyi to abanfa ma NDC fo because ho na ye on strong road ene wa so de everyone no ba be gina ha se e ba be ye ayi campaign ama ha se fo ye Vamo NDC for any Santiago vote to be ya to ya ben number 1 Bawumia na bibi makosu ya jamaye ya no money mo furu on come here obi a wanyini bia party for o party for he we wanyini o party for ya to ma chala le yakọ ya to ma chala na fa jeri bra dan for tin kwa no ni ya wa me wo wi abada na we kaso wo beto aba mama ano no wo wi abada Aba ma pacho me ho ko education It's a people have education what aba na say yes of course I would like make sure education is said answer because education me papa all those to provisions money there but what we see at the office so focus on your like how your pizza is oh be cost me there me junior brother so go free education how say me go to aba mama nwane there and continue with free education is what I say make share me nya for nyina say afi there monsuma number one because me better number 1 come to me and say come to me and say education because of benefits yeah because me say the fire service next year it's you na de papa na ye there but education be ko on go sia de ba ye ko go sia de ne de when you bring so people like e be boy afi de ye better me and say thank you Eba to media mampene. Mama afi about December 7th. Afi ehin fa na wo hwase na to ba. Ho na to ba de ma no. Eba to me to am NDC. NDC ro Mahama. Na onche mo de ma NDC ne se. Eba to me kokwas me kotogo. NDC wo so no. Na se fa no fo wo kwa wutimi choza wo se sika no a. Wo to ne ma ma sika bi ka edidwa. Esa de ba fie bedi. Efi se na do bai o mu se wa ye bi de bai. Enti se na do wo so no. Enti sorry enti se Mahama wo so no. So ati ase. Se wo be di fufuo kura na se wo nkuta 3 million. Wutimi wo fufuo ni. Emo wutimi ntomo oba atan. Wutimi nya hwe just se wudi dwakra na osika nyina na ehye. Eze sika de kokwa so nyina me se me sika ahye. Wo ko ba ne ma to wa enso because se fa ne board wo be ko ne asa atum. Wo ko wo fa so kakra obenya no wo sa de asoso. Wo akwase se sika no. Ke sika so kwa nya asem kotoa. Enti me pa wo chow. Me nko amadwene dia nka Mahama mom ete so mom de na eye. Esene ne because ene na ho tire no. Sangofa ne yesene se be kuma ni. Sangofa de si yenchiri. Sangofa mpanfo kra si yenchiri. Now yen hwe ba bia wo kan ene won sema beduro. Ojidi ye se ana wonim se yero Mahama se Ghana foto ba no saba na mpre so a de kase o enoma kosoro enoma tuma ba fam. Oba yi hwanya because we say ya to agugu niema so no betiti bi afiri so. To ata wo de tibi firi so a niema betimi aye dai aba fam. Ama ya ne ehun say ye ho atoye. So ata say 11 tas obeyi afiri wo. Obeyi what is saying to ni be firi so. Ama ye ho atoye. Wo yi to ni firi so niema na ekọ club no. So be dai e be ba fam. Ama ye so mata ye so en wato wo mu say free education aba so na anu me ma me yenu ko bi niema e toye. Omo ya ntafo e to niema mo be 100 million. And omo ko because after me back first born wo ko Mahama you wo na no Mahama last that na me di twa na sika ne yentimi ko fa ne ma ba ye to this car was system no ne ye to ne ma no ama akola me timi a ba be se me timi hwa akola na secondary school additions atam na ye say na kakra bi provisions na ne bo onya den me timi hwa akola no by and then free education aba e boy no provisions a wo be to no e kokko hye sa free education am why Abua ya so me da me mom de amwa because the provisions board ne. Ti wo to ani nyina kokohyem. Samre abusa ye Kumasi Adum. Sentiment mu aprobo na ana samre ye ne ma twinkomo ene Ghana fo twinkomo afa. Abato ya eba so ho no. Oba yema mpacho ni di me ne frose. Pacho me dia ne so ma me sa na ye frɛ me ha. Yo, so ma me nyame ya Adum afi abato no obato. O nyankopon ya Adum ameto. Okay. Na ye koto ba ye ne se ye kwa abato isu. E die pote pa na fi o hwe so e de ato ba aye December 7th.
Oh, sisi a Ghana amamuo no Nyankopon adom. Oman Ghana ye nyina ye tiase. First na ye tiase. Na yetumi eye de ye pebia ba se Nyankopon adom. Nimdie ne umanimfo ne mpenifo akyerɛkyerɛ ye ne radio ne TV so nti ye nyina ye ti abato na se. Nyankopon ya adom a ebre no so a wo din wo for card kodu police station a wato aba asomdwe mu nye dede ye enye ntokwa ufiri wa na uko ofie wo akukuduro nso a watena ho na wahwe bi kosi se abato de be de ebeko na yehwe eye amanyeku NPP ne NDC afi hwana why wagi so bato aba ede ama no oh we de sanka akukọ ntu bedwemu ha eye dan ya aba ne yebeto aha me ntanya politics on se me din na da me so no me yemma Kristo aha bata aba ne meto aba ndo meto sa pepe obo hwa system to aba sa pepe ase no se no makoyi anka Kumasi de bibia akoso kama Kumasi bia akoso kama ese aba MPP for buy ko ma anya hwe Kumasi sansa no onye hwe ho oh anya no kure aban bia bebia beye bi aban bia betina so akobia beye bi aha na Kumasi ha de me say NPP opening nyabotema me na me say me no me nya politics me yema Kristo aha abande ye beto aha sa na tie bidasi e no against there bidasi also right yo bro say you know also mama bad na mama also be di Ghana man pay mu to oba ma no ye nto oba ma no e di tena mu to oba ma Mahama ye de ye nto oba ma no ye de ni ma ne ba o de mu ni ma ne Bawumia ni someone sakura science sakura yes ma babu afi mu to oba wona se nto oba she abare de ye ba to wona se nto oba she je ba to papa ya de na ku fo do aje Bawumia ba so ma ye no sa ye nto oba je ba to papa je ba to do mama on baby December 7 mama message you sick mas moto oba man nya se wasi e to ma no ye to ma no say ye na se to ma no obua ene o da on tinani mas moto oba man ye to ma no ye da ye to ma no ye Bawumia ne animu no ye ni Mahama bia ye ko sire ye pa horo obi obra no ho asie onim kasa ye mpa obi a wono be kasa rough pa tre oba to bombo abaye etie da Bawumia na ho brasie nti ene se do sika senti Bawumia ne se ye pe no okay ye po Bawumia ne se ye pe no ba cha so papa me ba cha jo mama ono hwa me bebu man asie du nkatia okuja to abro kwa ana sami jamfi anu ma no mu ode ko dum so no the NDC for mu woni pa ofra do mama no bebu man no se ni pa ofra ni wade adum so no nya dey yempe eti abade aseru katia no do mama omde ko dum so ma ya dwuma nyina seye ene me ekura ni me ba ko we free education ese o university we law kametima tra we law ba free education ti me law school ba ko so sa awura mo so pesia free education ti o jeje me ko samensa papa me po bia cho se me ti obi atuma mama e Bawumia da do mama de yenko but we some sad way and Zambia NDC communicators ni bidi o man pay ni go for atem no e say na mo so me Kumasi me ko pai was asem no ko na say ya adwene kura atem na asem adwene do mama ko jina TV so ka say manaka say e ka say ye hu amu man pay ku for dada ye de ebu ye eti do mama ko ba bo man pay dada akofo abaso de di nti na wo kwa didi man pay dada akofo atem me kruti asikwa me wona ye nto hospital me ko free me kura wu anadu se me man ko su free eti abane de one yes science yo oba ma bacho e for say bacho from mama test also afi ye sick mas mama mabu ana tu ye hwe botai be pa na furu nya so dia to aba ama MPP amanyi ko botai me nya so dia to aba no say me mabusua ni mu no so obia benya school no mo go bisa miska ena so di free education ba ye nti no e say apart from say me to tank na yi ni problem bia bi nti no ma anka nanka me wi siska bebre so what so ama me dem ya ba no de wo twa me ti
to kwa sama ba beto number 1 e to ti kwa sama to my beto full sound sa really like say mama campaign message afi o se mo to man obey o man yes NPP no o an ne kwa to wa so dabi anu de me nyɛ sa adwuma no kura da me family ni nyina ya MPP dada me wu me sama ba beto ana ke ka sa nkola meto a me ma wo 8 ka me ma nko ni nyina ba beto enso nkola nka ho nti meto number 7 there next number 1 Mahama penso enso to a ogukuru si we eyiri wro NPP for money ate omo ya dia want to say yes NPP for na ye esa to mako school ya ni short memory o eti aba to madam Bawumia na ekọ ya to na kwan we hu an ye tie ene ye adwuma ye nya bi da to adwane ne ye ma ye edi enti yeso adwadi forma no wa ba won hu ya mabo ma ye adwuma na ye da hwe ye ma ne ye ma nso abaye wa defo ne da tie yeso ye bomre wa ne nkokola ya amre wa asitem yeso so na afi port o ne ma no mu aban won hwe no mu tete so na ye se ye hunu amane anya afo ye ntimi ntomo ye etese ye kro mu adwane mo ale kwa ye bi bi ni ye so na adu se won hu ya mabo ne se Bawumia ba onye je niam ma na eja yesoso ya ba so yes ede na ba no am pokana onye bi atrem o onye bi atrem ya ba so nso aba onye bi atrem na ya yantem so betinam na ba so na ba dodo ba so ne fe nya se Bawumia pepe na me ba afi apato ye kas o NPP Kumasi sentiment mu wanya hwenzi Kumasi mine ene sentiment mo to aba no sasem na ekokoso no wo de wo to aba ho MPP for there na me nyu ko mo yebi ba sa to fon ka se yin kai ya MPP for mo yebi pe na mo obi scan na ene ya na wakai ade eche won kai biem eti Bawumia de MPP for mo ya ade ene efie bu okwa na anya Fred Case kwa fibu kwa ye nkwa SS kura wo enso Fred Case ba ye no anya employee se kura na blast ese na kura bi anyema ye no ho ade na wanyem ese employee se esa blast everybody dey oh blaja ye nkwa ho ade ana ese kwa onya 40 kwa ye fo ese maya 50 years 40 years 20 years omuna wale efe na onya 40 kwa wale anya fe and this time anya ma ho ade wa and this time le se dum so na wo so ye fridge ni ye tumi yanko se fridge ma na ne blog say ya ani se peso asafo omunam nyina ye hia tugui dum so be so obi tin kwagin lo ye ne ye lo na de ye adwuma asafo nyina to munam nyina tugui ye nya ye lisem wase Ghana ha ye di godu kwa ye kwakwa Ghana ye Ghana for da ama eyi ye tu for se tukura e na so wasa de no ye nyina ye nim okay e di sa ba hye na so wakoto ama nkoko nketekete dia ene emo amola yo abani kase na makusi na afia bato oh ni asha sana to aba nza on to aba hunya ma so yi adofo mu huno mo so afia bato hunya ma so yi ba ko okay sir ene say oh na bia ya bato aba na say ya tufu you could ya tufu until bia na for so ba na ya fu call the traffic attendant but this is na fu na eko the pom this kana ko tofu me ya bingo fi na until me bato aba ya de mpin inform to na we this kana na but ka na me so be o baba ka so de na wako akati ya to aba we ya ano sisi na mtu aba na for so ba na because means madaje nka sala ko to aba baba sata na mko kedila so biye juma menya fa so okay until me abato na me thank you hey wa hene ba mama me man to aba de se me boni ayefo ade ani pa ye bibi ma wa se ode na se also me to aba ma president Mamudu Bawumia na wa to anuma pa wo de agu akwa mu so e se wa hene me to oni bie ba bi ni me o e se bi ba ne me ajanka bi ba ne me mamiens na free education free me nua ba akoko university me ma me yi ntema nyina wo trank m kwa afrete ana odi ko tua school fees eduru me so o mampani akufo ado de free education ba me mamiens awia to aso na man koto aba ama na me yeboni ayefo na na fo so wonye hwe waye bi papa ya kura ye ma no yo mti fie no ya no mpanya litimi ma wo mo o tika kana ba na ya ma ye no ha me tiaputo oja o stock e mo anu adu emra bi ba na si nsu anu ofuru ka me nsa no wadu ena me furu ba akwa na drop to jana bi ko wura fie ei me to ba Bawumia kire se wo so ade ne pa be gu akwa mi wo bo bebre so mitimi nka blofo no ka bebre am wo se ena ma pa odi gu akwa me hunu bi
Papa we make us me into ose nkokwa nkete. Me ha singing room. Me ba kwaji nkokwa so kwaji nkokwa e ko si he. Enyi abi fancy. Enti ya pe bi di say wan ni brofo no kama me. They are brofo no so dey gu akwa mo dey beba no. Kama me. Okay. Na ni ma Tifia no send you sika to bank. Awura de be me na. And me tifia me twa me lad bay. Me tifia me sika of bank. Me mpe na me pe dey. Wo ko hospital. Facebook kakraka, de kuta na wo dey twa kwai. And na wo kwa bibia computer so. Wo kuta buku. Na nimdie we nyina ma mpe. Me penko koma. Negi se tuzema se ayasida ayi na mkoto. Wa hene ba. Ayasida. Samba ya 2000. Kame mi se eja ma 2000 ni nyina. Na wo de ba. Na wo de ba akopa ni e to so kono tie we. Me be sa tia ba na gi ho na se kai ntwame. Na ma dia ko tuo ba president Dr.Bawumia. Se wo so ba tuo nyuma pa so. Na ho bi o. Na ba cho afiwe asante do nyimoto no buma na. Wa hene ba. Na se me wo da so busa me. Ya dia ha de ya tu se bum. Boom, boom, boom. Why not this over to pa? You ready to do? To me say Ghana mine. Ya pese ya pe amada chi yia. Yan toma Dr. Mahama Bawumia. Bawumia that one or the one. What do you know how so ha? One na dia team. Who ya know to papa. Okay. Say the one bo ayi na dia shombo ko. What's your idea? Ko wani. Eti na kata na avere me say bo. O me papa Ekufuado abaso. Nanado, na me nto nkwa nam. Wo ma nkwa tantene. Wo ma wunyansa munyansa. Amanda Bawumia, nyansa ni bo pa no mu. Na me se o twa dia po Nyankopon. Se wo se ya tu aba Bible mu dia. O sha Bawumia. Wo ma ni nim dia na ko no so. Wo pa mu man mai no no de ba pa Ghana. Esi wo. Ni ekoya chi dia. Eni ye yawo. Ada NDC ba ekoya chi. Anya. Ya ni so family. Ya mpasa ba yanko kwa nkete. Efie pe school ama ya ma da che. Eno ene hia me. Bo mo de ba se kware Ethiopia fan so. Okay. Yo ma ya plage ya kwan, akwa mu kwan. Asanso, me ko na ba so. Asanso bia to man bantima. Ekosi wo shim obi atoma asanso. Manu yo, abusha asame na gese yo Kumasi Adum. Kumasi Adum. Hanu afimu nsam. Bia ni se wuta. Abi ya twa ba no. Dama bia to antoma. Ari ya pare na ke de ko ma. Bia ko school. Bia ba ko school ni wo hia ni ba. Ara ni o seri ba. Ye ni na ko school. Eti de ya ba na bia abi bia na. Abi bia Number one. Abi yes samuja. Chasa mi amijira we. Me kwa asa sata blood mission ya 1.5. Blood sana mira 1.5. Nyami na ni. Chala me bebe ko fi yes samuja. Okay, right. Somebody like Kumasi Adum, Adum, and assembly, Ejina ya, any man, a church of Magna, oh, hold on. Every okay. Bosu, Nafi, what's over? Oh, about metal part and I meant to. Man, you come and put over the man. Me to my Bawumia, papa. Me to my Bawumia. You tell me to my Bawumia and say. Okay. You tell to my Bawumia. Shake it, ya, bra, ebre. Hey, came here, chai. Police, chai. Yeah, anybody I have. I don't know what's on my sir. Yes, Rano said Bawumia ba. Oh, he no me boy. Okay. There's a fool boy. Ah, so to for one garam kran timi ko be Islama. E fu na be etesi. Ye be to amano. Ye to amano. We. Mahama dia. Yampano. Don't Mahama. Yabi. Mahama. Yeah, that's it. Right. You go so I Kumasi Adum. I'm on so hana ya against no. Efa abatu ya aja eba so eho eti yanko papa no
Baba for me. Yo, open the gas na afi why some to aba na nyame aduma amayeko ba afi eko amayeko eko de me MPP. Oh okay. Because the NPP me macro free education macro free education bi na ya tosu biom so na won say ye kwan bo akwan ne kwan bebre wo a MPP aye na MPP sukra no mo wo health insurance card na MPP so ya ba mi an adia ba Mahama ba no adia ko ya so betimi dia na Bawumia wa guitar you know adia ba no support Bawumia no for you ni ni free boni ni je sais na quite dinya mi asem ya bwa Okasa. Anya aso mo chabe man. Okay. Afi watoba. Matoba. Hey. Na o shot na matoba afi he amanyeko ba neko. Chairman. Bawumia ho na ngoto ma wan. Me trotro do ba wo. Ekukwa de me dey. Me ba wo ba mba ko school. Afena me ba wo. Me ba wo ba mba ko school. Eno na me visi. Na ekukwa de me ba nya. Listen, December 7th. On to mind. Wa semwa. Me dem nkan wa ha akwa tubedo me mo mi dem ye se dem nkan samba wa mamba ko school no wa na di school neighbor school no wa de kem so ba won chef education oba ba eni dem dem o so de nkuko ba me pe kuko to do ba dem de nkuko ye de me ba nkuko nya he nkuko bu dem me be ko school this government mara ekese abuja Adum mo bantre so de ekese MPP na da wa ba bia o ba imam but so edie na ope a o chusu MPP so fi boto ato aba ede ma no Dr.Bawumia me penasem ena onimu nyansa so ne kasa ehwo te ne kasa nya didi atem wa ahobrase enti obi eto ontoma Dr.Bawumia ba ko pe o se buade kra so sa aka ho enti wa ahobrase sa de obi antoma no do be yo man ni ya maye na order number say order number 1 e pa cha na Mahama na say umpe de bi oni de wa ba be di bi penti wa no yenim ni a wotimi ye yenim ni a wotimi ye wa ba ye da kanemu ye da sumu 4 years eti se wa ba no abedi bi kwa won kwa no obi nsum na no obi nsum edi bi thank you Kokromotie de number 1 One sound sir. Hey, number 1. Yeah, Bawumia. Better so na kama sore. Nyansa ni ba ko pe. Aja woni mu nyansa. Aniama wo se bia ni hono mu a. E fa nchan. Ya de akukwa nketenkete de antimi nya wo mo. Ya mpe akukwa nketenkete. Nyansa ni ti same afa me han obi dan. Na me kwaje kukobuo no na me akosibi da me mpaso ana sai. Aye na me kukobuo no besie. Me ni mpaso de kukobuo kosi. Ana me fa nkosi me tank so. Enti no me mpan kukobuo kura me ti obi fie. Enti Bawumia. Oh, yesra nya me sai. Wo mra wonu ana akro. Yero Mahama 24-hour economy. Ojuma wo ye, uba obetimi asaya na na hwe na yi na aka. Ompe no. Meda. Nyanko passe ya na. Ya de abibifo nyame waso ya na. Ya adwuma na waso ya na. Eti Mahama tibi me kan cha me sai. Mama na. Na me ntrase nya adwuma adamuni nyina adai. Midisika ya dai. Oh, me fa sika nya hwe. Me fa nya hwe de manya na wa na. Me pa no number 1. Ah, na sa ba. Aha. Yo ma me pa sha de pa TV o free kan eba. So de Ghana for Ghana for agene eti do be Canada ko yo do be Canada ko na o shafi de na ko afi de mo de so munya dream okay de nyame ka na be mu abande obenya no anya ne dada da nyankopon atwe ni di na ye den ato enti no uye bibi enye yi enti de o no na o na kwa ma wo he de ne se de ba ko abane de me de mi hu se NDC be fa ne se ya yi NDC na to appoint NPP na fa aba no NPP be fa aba no ade no nya so NPP ya mi hu ya me kwa me so hu da ya ma me ka na nkrofo nim se me ya NDC ni eso me hwe ababuo no aye bu no a NPP afa aba no o sa o ma fa me ya NDC ni pa pio me ya NDC ni pa NDC pa if you want to aba NDC aba no the NPP fa aba no really the NPP afa aba bla the
ye me hu say afa no me andi say Kufuado say o chi ne ho afiri aba no ho na Bawumia ye ni nyina no watoa so aye ne kama me NDC ni maso wo da me kama ka che me nwa no me NDC ni pa eso me hu say Kufuado wafa aba Bawumia wafa aba no afuwe yero Mahama na echu so no bla me no mete wo no ha obi ani be o mini mi suba me NDC ni pa pure na so aba no Bawumia wafa haya na wo me pa chan aba de to ba ni haya na member wo me pa chan mi ni ya from Oteke baby me pa chan kan wa the party we say me kan say me ya NDC ni eso NPP afaba enu ano no massimo kasa bi me pa chan free education ba no aboe pa titu na aboa me free education man tu akapre dem tu ase me dere e ma no nana uye gigim bibi enu akọ yo na sabe de abusha digza no na me ya posko ya mano dachi ya MPP da number 1 okay number 1 and woni pa me fi ni wa bibia Monica me obi a me tu kwan pa me nante pa me nante na me hwe nneoma Kufuado aye ekwan a wonam so nyina da ekwan bia Kufuado de ne nsaka sa wo ye bia no wo ye hwe nneoma Kufuado ye se ama Bawumia nsanto aso ama nneoma o ye no enwe pe ya me to majapade a me wonya na matu Ghana Mama baba to japade tu kwan. Mama japade nyina na matu Ghana ha. Esanse se mama ba anhwe ye nuoma nyina abesai. Me was 7 bedrooms. Me to me nuoma na ma free Ghana ha. Esanse me ntimi ntina Ghana. Mama ba ntimi ntina Ghana. Mama ba me ntimi ntina Ghana ha. Dia me kan no me hwa nuoma wa ye. School sakasi a wasisie. Pe hospitals a wasisie hwa kwan a me huni ya menka enchire nana number 1 me obi a me nante pa me tu kwan ma travel Ghana ha bebre na ba bia me fa bia me bo NPP aban aba so e wa kwan a wa fa so a wa ye aduma no da mo right okay yo mekasa me ba mo chom gina ye fa mo ani ma okay Kufuado de ye hu de ye nya no Kufuado pa so me me gina me nua am de ko SS wo be wie form tele na Kufuado form 4 kan ho enso me hwa ni ma ni wie ye mu se ne mu ode ne samla yi de wa ma yankunim die wa mo ba ta wo bia de ne ba etime ko free education ama me simi nua mu nyina akọ ba mu so ade wi aye ka se NDC communicator bi edidi o mampanyin Kufuado and now some bufu sasa no ko ma na se nim so mu didi na tem dada ko no ese ashe mu bufu Ashia baby, Ashia papa. Nya Kufuado free the voter insurance ba abua ma chese ye kwa wo so ye ho cho ye niam bi so eti wo ma Kufuado ye obi di Kufuado mbia ro de nsa wa asante ma ye eti obi nsa wa asante fu ani eti esra ba ka sa kire NDC fu so mo ka sa ye sra wo mo ka sa ye adasa ba bia ba she yo ye bedru Kumasi de nege se bia ye bewura sisi aye nege se be hello FM wono ha na samre ye bedru a se banta papa dia se ha na obenya no collect one no abusia ha na ye nya na ne no bedin ko am so bacho ne pomo ko de yakopon adom ye de ye me afia bato no bato e beto pa na otoba o hwe so toba fi wo sesinem ene wo toma amanyeko ba na fi otoba de ba no me momo de ade ba ko a ebe mo mato ma MPP ni se ye so no ne ma me mu enibi no mu ye hiafo nti me na me ko school na minimade pa me free pieces a me call form 1 school fees nti ma nti me anto aso biom na me jaye e na me de be ye business eti na do so ba ye ehiafo ma wa show mu school no eti me de MPP ka me ko ak ye nyama wo mu a ye to mo so abakura ai ki ye nyama to ne ma
kwanti akeye nyama wo mu ebisese wutu kwa kodu abrochite me ma me so me gina we na ba bi kura ho asa me kasa miribi na me ni broni kokon ye ni ache me kotu ma me pray tu ja me na se wo ma shama horoba fantini ba se ya shama horoba e ka me te brofo a ese ka me si wo mu ni atue sika kase ma me na afa mrofo hu so ma di fonti ni atwa me ticket akwaje hotel ma me na me dem betam so ma ko me krom a wo person ye be ma 2 years be sam si yo me ho ye me de na mbo amabo nti afa die Nigeria ni bi otobrofo busa me chem o si ye my sister you are rich woman don't take this money I take already ma jisika na dada afa die ko mo se ma preso na chese ka menya be $100,000 ma bonti sika na bomb me eti school die school Nanado traso sa kopema wie ye Bawumia ba tuaso maye na mo fo mo krache no antete Ghana magana nkoye nim medabu suafo nyina Mama Samba hwe wo no ye business amanfo ese business no man nkoye no boy ni say no man tiafi mo ko samusa wo ye business se no mo sitie media me pa mo cho bebre business na ye ye Ghana fo mo ka ho se anya de bia wo benya adie ni na hia o ya tete Ghana kona nim sadi ye kwatena brochire emrafo na ko school mu nim ade na wo mo de ye niema no anya nnade ne ye hwehwe future ye made me free education me mesusa na so ye me de se wo mo ni bi a wo mo de betwe school wo mo ko de free eti Ghana fo yi mo so de bedi ni no mo me so de bedi ye wadwe se wa wakola ketwa na wo hwe na ebeduru ba bi ono so ba nyini aba ba hwe eti abato on there all the way for NPP. Number one was sham. Eti na me feeling do me ma me de obo no size. Hey, what the no turn na ade. Opa ubenya ade pa. E no no se do se de adwene pa ne akoma pa turn na ade ne de NPP number 1. NPP number 1. Hey, me ma me aka no aka. Baby e da sin advert from. Mama me ka mama. Ai kakra me ka ye frame ma me nya komiti atonso esla. Okay. Ye ti atonso no. Ensuo to a na ensuo yira fa ye ne asesa ye ne ma begu abontere. Ensuo to pe no obi e be hwe es life. Ye nanado adawroma. Ene wa be ye subi kwan no ato ehon wall wa kosi ai atratra ye ne ya kosi asago. Eti de ensuo to atonso esla obi ada. Na nyame nhira wate. Nana ye toaso Bawumia bula nyame nhira wo Yesu di mu amen mama me obi ase Kumasi asante mama mama bu ntafi mo nto ba ya ba bi ye den na abuo emra aikofo ba ye kwaisi blue way no atame se bai Bawumia bai blue way no na sie nana do bai ye ana tonso wo de free blue way kwesi nkonto asisi so na hwe ana kurona bom ukokura wo hu nanado ya tonso akia so la esla fo se ye da wase nyame nhira wo pa amen nanado mesra wada wadwe mpa no akoma panti be wa me ka wo yire ho mama se wa se so mama se wa se so free education and no konkura simpa wonya obi ba emfa ne metena krom no wateti akora no wasai akora na bra obi tumi ko obi krom wase me ko fa akora na ba me de ni be ko school emfa ne ko school and free education ti enkwa ne bedu yo mu ko school kompa wonya obi ba eti free education ti NPP number 1. Thank you. Mama kasabi. Nana wonkwaso. Nana waya adie. Mi amijira we. Mi kunu be wui. Na je sese dem de mi kwala be ko school kwa na aye den. So na adu adawuru man ne nyankopon adawuru man nam ne sunti. Nana ma mi amijira we. Mi be wie university. Nursing training, teacher training. Alawa ye twa mu yi. Eba nana adu adawuru man ti alawa bai. Minya kakra so a ni de say tua ni fees dey be to books nana minya odeni we Bawumia wonkwaso me so daye na wasa me white fita eno kire se we ya na ma wan yampa wadi nkunyim wa na woko all the way number 1 me so me ba ma me se wa boutique e be to ade Namba no sami man ka bia na sami nya Ghana ni mapa ni asra sumdue de ka nyina me nua munya ka bebre me de me sra ne sai asumdue wo wa asumdue a wo wa de nyina to obi aduru obi amfa hu hye ne mu
obi ankoto naba Emma number 1 na hanom ana de dwumade nyina esi ewo Kumasi Adum na samira bia megina ya me dwumade ni si eye mamesewa boutique ope atare papa enu aba yisai na yese bia papa no we also to ask ka de mame okay right I was saying like I said mamesewa boutique like I said oba Kumasi na so busan hello from nchen wonom na no hon ma obi aba kire onaja omanya kwanya ejina hanom aye sa interview nti abusuan ha ne komo twini na NDC mi dan yakwasi adwuma don afema jo nyame yadum be se hye bi o the party so producer bia aye ma nyame yadum na yeso ama be se hye bi no aja wase wo selema ni die mu no we say Christmas nti mi ma no bro nya chede nti po ma se wa number na 0246 21 24 27 0246 21 24 27 mama sawan boutique number no ofra we sabet ma ntale bia opebia na fi bro nya no aye ko no wo ba jude na so do na wo da chele kama hyewa mema no hu am se o konya no enso na ko mama sawan boutique ana ewo ana adwuma den na esi nyame yad na eso ma e be sa hye bi jakra mo nyina. A very big hello to all our lovely Top Send customers across the world. We appreciate you and we say a big thank you for supporting us and sticking with us all these years. You are the reason Tap Send is there, and you will know that right now you are not able to use Tap Send to send money to Ghana. The reason is that the Bank of Ghana has suspended our local partnerships with banks and financial institutions in Ghana. That means that we are not able to send your money to Ghana right now. This suspension is to do with the wallet product, which we Tap Send launched in the UK and Europe. The wallet product is licensed by the regulators in the UK and Europe. It is legal and is totally compliant with all the regulations. Bank of Ghana, however, have some concerns with the wallet, which we are working really hard to address. So for now, they have suspended our operations in Ghana for up to a month, and we are working to do our very best to reduce that suspension as it stands. I will say though that the wallet product is legal in the UK, like I said. Your money is completely safe and protected by the laws in UK and Europe. So don't worry about your money. If you have money in the wallet, it will still be there when we come back and it will be safe and secure. This wallet is innovation from us, and we hope that we can resolve this and continue to serve you, the Ghanaian diaspora. What I'll say though is, just like you stuck with us all this time, please stick with us again. Don't send your money through others. Hold the money if you can and send it in December, because we are coming with big promotions. We are coming with big giveaways, and we are coming with good rates to allow you to send money to Ghana and have more money for your loved ones in Ghana. So please stay with us. Your love help us build Tap Send to where it is right now. Your love and your support will continue to help us come back from these issues and continue to build Tap Send. Thank you very much. We love you from all of the Ghana team. Please keep supporting us. We'll be back soon. Tap Send. Papa no.